Rĩrĩ wendia wa cuma ngũrũ ũgũmĩirwo nĩ mĩtangĩko mĩingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu endia cuma ici nĩ macemanĩtie nĩguo gwetha kĩhonia kĩa mathĩna mao na ũrĩa mangĩgacĩrithia sekta ĩno. Mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya endia a cuma ngũrũ Joseph Wandaka augĩte mamwe ma maũndũ marĩa endia cuma ici maiguithanĩirie thĩinĩ wa mũcemanio wao nĩ kũhũra riboti ĩgiĩ ciĩko ciothe cia gũthũkangia indo hamwe na ekũĩrwo ciĩko ici kũrĩ onge cia ũgitĩri gatagatĩ ka mangĩ. Tumekubaliana ya kwamba tutakuwa tukichunga kazi, na kwa vile tumekuja kujua kwamba wale watu wanafanya vandalism sio watu yetu, ni watu wanatoka kando, ni waizi wa kawaida. Oho, Wandaka nĩ akomithĩtie ciĩko cia ũici wa cuma cia thitima kũrĩa aikĩtie rĩtana rĩa kuoera makinya marũrũ ma kĩwatho kũrĩa arĩa othe mekũnyitĩkana magĩtwarithia na mbere ciĩko ici. Tuko na watu tumeshika kama watu watatu ambaye sio watu wako na license, na hawa ndio walikuwa wakifanya vandalism ya kukata posti za stima, na tumeweza kushika na tukapeleka kwa serikali. Ile chuma ambayo tunaona labda hauijui, tuko na wall zetu kama United Metal Dealers ambayo member anafaa atume ile chuma pale, na members wengine ama sisi leaders tunamsaidia ku identify ile chuma. Kama ile chuma itakuwa ni ya kampuni fulani ama hizo kama ni ya part of critical infrastructure, wana report kwetu, na sisi mara moja watu we advise them wasiwachilie ule aende, kwa sababu wakimwachilia anaenda kwa another agent ama another dealer. Mĩario yake nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ mũnini wake Samuel Wanjine kũrĩa augĩte nĩ mekũgacĩrithia ngwatanĩro ĩno na njĩra ya kũng'ethanĩra na endia indo cia ũici, akĩũria thirikari ĩgacĩrithia ũheani wa marũa kũrĩ biacara cia wendia wa cuma ngũrũ, kuona biacara ici nĩ ithondekaga mĩeke mĩingĩ ya mawĩra. Ile chuma ambayo tunaona labda hauijui, tuko na wall zetu kama United Metal Dealers ambayo member anafaa atume ile chuma pale, na members wengine ama sisi leaders tunamsaidia ku identify ile chuma. Kama ile chuma itakuwa ni ya kampuni fulani ama hizo kama ni ya part of critical infrastructure, wana report kwetu, na sisi mara moja watu we advise them wasiwachilie ule aende, kwa sababu wakimwachilia anaenda kwa another agent ama another dealer. Kwa hivyo ombi langu pia kwa serikali yetu ni iweze kututolea hao watu wenye wanafanya biashara bila license. Wanjine augĩte mũndũ abataranagia kũrĩha ngiri 50 kũrĩ kanjũ ya kũheana marũa ma kũruta wĩra ũyũ, na makarĩha ngiri ingĩ 30 kũrĩ rũhonge rwa kũramata marĩa matũrigicĩirie, ũndũ ũrĩa macũngagĩrĩria mĩtangĩko mĩingĩ. Watu wetu wamelalamika sana kuhusu license, wanataka bei ya license irudi chini, at least iwe kama from 10,000 to 15,000, because ile mtu wa chini hapa analipishwa 50,000, mtu wa namba 2 ni 150, sisi kama dealers kama mimi ninalipishwa 250,000. Tukiangalia hiyo license, kuna ingine ya Neema, kuna ya county, kama ya county kwa hii county yetu ndio inalipisha license bei kali kushida county zote Kenya, inalipisha 110,000. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Nduta wa Buthia.